سلاف هر عم دوكاتم بيشي و داردكي ما اما جوها بحسرات بما جورمي في شهور ما رهانا ما جورمي بس كاز دانو كي هر عم كي داردو كلي جيو فاكن عم كي بكم بلو دانكن ها جي ياك خلي حاجي مارو يا عمش خلي حاجي عمي ويداردي برسك خلي حاجي مرحبا وش طلب عليك مرحبا على سلام سر سليمه بوتريتا صعب خدش طار زيبي وبدين دونيتا صعب خدش طار زيبي على راسي في كل عم كيف هاكن دكافي تيك توك والله دكافي تيك توك صار في بيرد ما هنا دار دكافن وبس تحديات وكذا كان وكبسوا شيروا لو خدي تاونو داسته ودنو سر بريني وقت بين اول كان بريني يعني عم كي دنكن عم دبين عيبه في فلونه للاسف بيتش تشكي عيبه برايي من يعني هو برايي من شخصي طبعا مع احترامي جي بيرو جنور شاو وجيورو على شابو زونم بخوينن تعليقك كما سالوك قال لك هذا بيف الكليري خو حد انسانك بتشكي داندكي بس في خلتي كلمه من ايش من مساله تيم داسو طبعا هذا خوزم جوي مساله بقارن اي هاي خبر دبي اي هاي شهور دكي وخوديك باز بي شايلو بيچلي خنو فلون 7 شهور بارو تيكر خوديك اب قربان شعبي و خوديك بي شنو باردن اب قربان شعبي و في مثلا نو باردن تشكي معزم بفكرن على مجيشتن كداري يعني عم دانكن يعني عشان لو كي وام يعني والله هي عيبه براي ما عيبه ودي سوجي حركاس قول شي الحد يخولك اغير فيش ورجنوكم تاقو زونم بخوين دار بك برجهن عند كافن مثلا تعليقات قند دار مثلا عند خوي عند كافن بس قند نزوم بخوينن اشتهوا مشكله معزن هوا جارنا دبي قيزت قند يو لوبيت قند في ربن زونم بخوين سا بون وندك المعني وارم بخوينن طيب خير يعني خوندري وجهتنا يعني دار كاتي تشوفي تشدك يعني كاك هف مسالو قنا قال كيما هرو قان زون بخوين هرو تافيت كاميرا داس خو كريه في ميكروفون داس خو قلت مقابله مره شي ديكي قلت انا خرجت في مقابله مره شي ماكا مساله تيك توك نفس الشيء انت مباشر شي ديكي تنزل بخويني طيب بخوين على ملاتو شروي خود خبرو دبي على باسنيت هذا خلتي والله دوم بلاكي سير كر ابنوف نوكم كيه لو تشوف خبر بابروني لو كرموش خوب حرد خوب خودی نزدم اگه تا چوکم محاولی اگه تا چوکم لو عیبی والله بخونی خودی زنی بخون چه ده بس کنده نزدم چه بیجی اوج درد کنه یعنی درد کی زیاده کرونه اره والله بله دردی مگیو بس ما شورك تولي جوار و ناصر بسور هنا كان صدقا لو عملوا بنجي بيرن هنا مثلا درد كابان باحترام شخوره درد كان هنا ادوكي هنا بس بون التحدي وشي كان قول لك يورم قول لك يورم بيجيت خولي خل نزوم شبكه هافنا امثال دار اما هافنا انه حري فرق هنا مثلا مطبخ فلون بنوف نوك انه فيديو هاو انسانو شيفه كده كان تشكي يعني ملا تشكي شي رودكي تشكي في اول بقي زينما انا عجار مثلا برمول دبن نزون شيفو بكن ليه درون فكروا خوش رودكن اكيد اري بس وني داردك هافن مباشر بس معني شايلو كبسو وبيشي خولي خنو دبيورم ينزل بس ونو بكن تشك لو خديك بس مساله تشك يا فدارنا ما برينت افكر ايه برينك ما جي يعني ما كان هناك سرعات لموندون بس نه حجم سرعات خود دينا زونه تو مساله كده هر کس خوزونی چیه هر کس خونوس دکی اكيد ماشي خاله حاجي صعبه بقى خوش وما تكبرين بقى تسرعوا صعبه شويه والله على جسماني مزرفلي آني جدلاي نرگزي دا باجو ورم دي صوت انجام خالد ما مزند ما لفي حديقه ما خواست دي سوسلاف که پیدر نرنه وان ببن سر به انسانات وکی در کتنه به مسئله ما گفتی سر به پیرد ما وکی وقتی در کتنه و سر تیک توک عقوبات داره تنفیذ کن و دلیزن و یارم گله که بشینه و خدا رزقی تا بشینه و سر به مسئله امجام کد دست بکن کی غذا او بکن تو ل خاله من همه ور جام اما یالی که دم دست بکن من جام خاله کارم که ها طب خب ببودن که ها تسر به پیرنو ده به چیه تعویض والله قلتن تجده بالفعل تشتكي يعني معيبه يعني زونه يعني مثلا بيرك بعمري مازن انه لايكو او بيدن يعني تشتكي عيبه يعني شبك به مثلا
یک بچوک به تشتکی آنو بکه نه مشکله بس مولد بعمري مازن يعني في تصرف إذا كان برت تصرف في شاشة شاشة يعني قرق مرنا أنا كان مثلا قهوة صار تعبي خود بيرد مازن قهوة أري يعني حكم يرضو أوف ونظام شو يعني هافنو بحكم كو أم كبليزنا كحكم بتادن نعيم الحكم بتادي جن كي ما زبالك شهور نين جوي جرونتر بتعرف كتابة بيتشا هنا تعليق جري وزاد كان نزل تعليق بخنا خبر نزل بخنا أكيد نزل بخنا جهة يعني أكيد اشتهوت شوشن ناليوق معي يعني از رجال بكم شباب بيرد ماي مازن بوند بعمر تزونه بيردا يعني خناك وصفنا نه خناك وداروقي خناك وداروقي تشتكي شوشه انا معيب بيجي يعني تزونه گوری عمری خو گرک مثلا در کاتنا نشوشه بس در کاتن عقوبات و تنفیذ که در بکن شوشه نه طبعا دکن ام جویا دکنه نه ما سر بلکه گوتنی گران بکن مثلا او وجدی در دکابل مشهور خود کمون در دکن مثلا جورنال تنجا ما وندن دکن او تشکی دنه مثلا مشهور گران مثلا خوش در دکن یعنی هاو باشقایا او اره به حکم بتادن کو تشکی سر تعب خو بده مثلا یا سری خو قوت بکه یا خود فران در بارکه یا تشتنی هاو تشتنی شوش یعنی گوتنی ما سروی یعنی که در باز کلم سکن خالد مگه کی که دنکی کرم که زدن اوکی کرم که خاله بودریس مگرفونش تارو اهلا وسهلا سرسری مخالد سر کافتن به جوارا صابه خودش تارو زیبت تبیست ما مسار چو او دکن یعنی ساعتو خوش خودش تارو زیبه ده مرود به مثلا مرود کور کرملو ده خدماتی ملاتی مرود به یعنی مرود تم جاوده ده عالمه عادات تقالید و تربیه روبین رو نشتنه یعنی دوست دشمنی رند و نارند مرود گی جاوده ده عالمه مرود به مثلا پیرد ما کولد ما چیچکه عمردار باز کرن وارن تشت کی نال یوق ونو بکن جخو چوچکتر خو بکن مسخره یعنی وقت مثلا دبین یعنی که تحادی دار کردن تشتن نارندکن نه عقوبات نه کرامتی ونو را در کبن شوشه در کتن شوشه در انسانی بعمر مثلا در کبن سر یعنی بس مباشر و درا وکه نه شوشه تربه ایده به چی یعنی نه شوشه بس تشتی دکن تصرفی دکن درک نه شوش بی گوره به انسانی تصرف هر کس گوروی خوب که گوروی عمری خوب گور مستوی خوب گور مرحله تدو مثلا هنا كان يعني شيء كرم دار خاصة لو خو مثلا هيلينو لو بيلينو لابد خنا بدر الصود كان بعدين افدك تجد به هنا كيوارن خود ايردو كان صار چا ما بو خور صود كان معنی ولايكو جرو بشينن بيكون هيك چند ورقو قزمش كن دي ماج مراد ملو نا پرابن ملو مرو خدون کرامت به خدون شرف به مرو خدمتی ملاتی خوب که قچکت خوب که مرو نیل به تکامن شوش بینو یعنی نوارتن دقیقاً انسانی مثلا پیشه قچکو کرد لوماش قچکو نو مثلا یعنی دیگه متنا یعنی سر ماگیو مثلا دیگه یکی شباب که هر خوه تصرفه بکه و هنجی ببینن نوسکن به دیکو تاونو کری یعنی چقدر البرخو که به چقدر بخجله اكيد مرا ناخوزه مرا بوارت تشت نارن تشت شوش مرا سراف دی چه نکه ای ازرو درد دی نه شورت وقت به کبس و شیر و نالیاق و این نالیاق نه تشتی نالیاق جه ماستر گرک نکه مرا جد خو بفکره ام کینه و ام چنه گروی خو مرا ایش کی بکه کور کی بکه گوتن کی بکه مرا فدو کی بکه نه خو بجارسینه معنی پرو ساعتو خوش سر کفتم به جوارو قدر باز کلام ساعتو خوش بیر قدر باز کلام خاله که بیچاره اهلا وسهلا قناه وارو سر کفتم به جوارو تشتين تقدمين انه ملاتو برتشكي خوش فكرا شوش مرو ديزون لامشكي اصلاح كي ديزون لامشكي سابس كنه يعني هر انسان كي كور كي بك غرق بفكر اب كورو چوته جخشمي خو مرو هر كور كي ناكه يعني به كوري سرفيت تيك توك و فيديوزنو چه بينه اب تكنولوژي پیش داره انسان پیش داره به عالم به رو تواصل که به بستینه يعني تشتكي برنده بس ما كرنا في ملاتي ماش خورو يعني فكروا بنارنده كرنا يعني في ليسكي وفا ويكي تشتكي نو ملاتو بقى دمينان تمثيل كان في دوك الفي ملاتي بكم
عادات انه فكر انه مريم مازن فكر جامعنا انسوني جون بعلمين ناكمل شوش بينو ناي اد مازن بخود كمل شوش بينو بتشتكي نارندا تشتكي ناي دغري يعني قدر يمكن حركس بخو وقل 200 جيرة هاي وقل 200 جيرة هاي حد انسان يقول خوني بفكره يعني زوني تشدكي خو مراجعه كان حركس نفسه هو اصلاح كان يعني صحيح ام دي بين بانوبار بين اگرك مارو تشتي نو خودوجي تشتي خوي فوقي ما مارو ابي مازن بين امندو ناكن نو خودو غبي توني هار امي كوك بحالن يعني امي هندو يعني لو كان سار اخي خوچينا يعني وينسون سار اخي خوچي يا هبولنو يا دوستنو يا انسان حال انسان كي يقول مادنه يعني عادات خو بير ماكن تقاليد خو بير ماكن هر کس فکر رند بر زورو که خو قشکی خو بعلمینن که ایش کی شوش دکن ویرو بماکه جو که کرد دیو کر اساسی الا فهم که او زورو او قشکی الا فهم کن انك درك هاتنا انك مثلا جهانا درك هاتنا مثلا الشباب وجروا تعليق رجو تخير ذاك هذه صار تيك توك دبي ولا اسكي سر به تيك توك پرانو کم که اگه میری خو یا ما قشکی خو عملات کم یا نخوشیک ما هم که ام که وابکنه فکر پرشوشه فكرة بورشة بورس أبوت بورسية بس بأسلوبك تيك توك يا بعد جاري بيسون لقد نو سيخو مري خودو فلون مشكلة ما فلون نخوشي ما إنساني خير صعبي إنساني خير خوز خير صعبي برنا بحورك بس تشتي هنا جملة شوشة ويمكن يجي زوني اي وقت كيجي بخوز زوني شوشة يبدو يعني كيف فيك ندوتي وين شوشة يعني وقت بين انساني صار بيك حاجة بيك من خود يدشكينه وغير خود يدشكينه إذا سبوش صار سليم ساعتها خوش خالي بتيجي تشك جنتها تمام واك الصورة تجي وقت بتيجي تابون دبيب آره بودريجين ديو دوغري والصحة وسادي سادن ايجيو اكيد دا انساني مازن هر کس گور کارم کم حتی که بگو شو صورة دار آره کار شو صورة دار يعني بر ماركي كل بريد خود ناري قشكت خود چوك تربيو كم بسلوب كيران اسلوب كيوناي حضوري معناه بزيونا كابن تشتي نار ناكابن اینو کوچی ام کل خودنن اورتام که کل پیرو بکن دکاون شش میاد دکاون شش مینو اورتا قچک اونجا کل پیرو وین ساره که دوره کل پیری ما دوارتم یعنی معنی خو حیاتی ما گنو بعد کاتی هر کس خو مراجعه که کی شوشو دکه زونه کی نارندیو دکه زونه کی ضرورت دینه مجتمع که زونه خو واگرم مراجعه کن بفتلن سر تشتی باره تشتید باره اخلاقی باره خوش قچکت خواب ملو قچکت و نوارتن ملو راجیو جواب کن و احترام کن معنی گویی کنم قچکت خو احترام کن و به ملاتی احترام کن معنی وقتی خوش فیدوکش تبینی اوقلک اشتارو که ترای بری قچکی خوی یا ترای بری مرا به هفته آیا مرا گل هفته نه جواب قابل که هفته احترام که معنی هم ببین مجتمع کی پیشکتی مجتمع کی زونا برکتی هم که برکتی هفته بین نه هم گیونن وارم بین پرا و بس هم خورسو بکن معنی پرا ساعتو خوش ده جوارو زیبه و بفتلن ساره که راست و الان جی کل پرید ما بونه دوارتن خدای ستارو زیبه خدای عمرک درش باده جی كده كنت كتشيبه لنامو انا بسرقفتنش ورد خوزنش قناه الروز ان شاء الله ازات روز يعني ازات روز من تشتني حضوري قادمين بالفعل تزونه عم دخوزن هين تشتني جوي بيتر جوي بيشكري تبين بقادمين صار مجتمع تقاليد عادات وتقاليد ما تزونه يعني حر فتره كي هنا تشتني نادبت که ملت کی تو یکی غریب واره یکی ملت کی نوست که چند هنره وان طبعا اره چند هنره طبعا اكيد اره به تاریخ قرار به خود ابدا ابو علي کی ماجد یارا که بیچ درنگ ما همه جورک در خل شورت خالد مچه مکن و خواستم به پیرت میدار کتن اثر تیک توک و کپس و شی رو دکن و عقوبات تنفیذ دکن صدقا نلیق و یعنی هم لیق و نو بیرن بحري سوركي هو تاخو هاي فن هاي بقد نشوش يعني لو في كل بيرد ما مثلا در كاتن ايك دان كنسا نشوش مارو يقول وانه مارو تك به بس و دعم كي بس وقت
دنکن عادیش خور دنکن دیسو مرا حزی که گل انسانیت مازن نه بس دوغ در کفن که عقوبات تنفیذ کن تحدیات چه کن او یارم گل که چک انتم چک اوا ايش هوا باید نلیق انسانیت مازرم و دیسان بین ساعتا و گیا خوش خودش و راضی به خودش و گیا راضی به ساعتا و خوش ای والله سر کعبه خوشی بشون پیرنو خب پاک بکن و حدیث و نه قهوه در سر کعبه خودونه خوشی کنم سر کعبه پاک بشون نلیق ان شاء الله خير ان شاء الله ان شاء الله دنگی و پیگینه و ای گل وار ان شاء الله ان شاء الله اره ام نه لو موجو نو کم بس وقت بیلی ابرکه چاش کاتنا میشتم دغزن سر بس کنیم یاریم خوزن خونک نوارو نه وقت ان شاء الله ابرکه چاش اره ساعتا و دیس خوش وقت هر جورم تم دبین کنجوری و اوینج دلی و قط و قط کم نبه هر شاد و بختوار بن خاطره و ساعتا و خوش جدكارم قنديمة وبندي ودم قربانة خان دبانو هوزانم ولكم